Miss Hawar ke 2025 fantasy cedang pon bom tanglu. Utar Ponglok pen batin nihang Ponglok pet arong nihang club pen cepetir people si jersey kampu aja mek kapaman. APSL si atumen FIR KP dam lapen bida sing leng panami PK karpo. Second All Inter 4 Ashram Regional Cricket Tournament 2025 player ni do one long riso jang sing room amaya tumben celang si kecang si kapatubo. Lasan silang pera hawar kaparlu utar Ponglok pet nihang club ta langdam polote abarim luputa pudamin lapet Faruk sirkep trokebra sirkep aning kan si labang so nihang club puamahang patek bom pusi pachini bon lapet Faruk sirkep trokebra sirkep aning kan pen pining surihini reng kora pong bong pusitami penangan jutang jubat patu parong loga charli pusitami kiong dong abang pu bang piatum munit sitami nang malu puta pachini do Lasang sila bang samay mate jersey kang pupon ajay megalong nang kacetong dun aluhi sarpoman pengpen utar Ponglok pet LP sekolah long lutan bang akehay Amar Jyoti Saikya utar Ponglok pet SGB Sar Babu B Rat Cyclem bang pu Hemari terak Longki B Mensing Ronghang Thari Tenzing 80 lasang si rong asaraman pen nang cetong dun akehay Monsing Tokbi akehay Singteron akehay Biren Hansi akehay Sarlong terak akehay Dhon terang lasan sila bang sa mayalong utar Ponglok pet ara tatu pusitami RDGP dunpen mesen pen pachunpo Walang komaji pen Joy Kim Taro report Northeast Bay News Untuk Ponglok pet jenggerong LP sekolah tengno patua kelamalong ningkan hong jaya long yang kelapa menpen ini tuh kadang gue cingrum sih ini ladak tor Ponglok pet ningkan hong jaya long ini tuh melau yang kelapa pan panong sih ini tuh pini labang so pindeng mate jersey cangku amai bitik pono lapen ladak ini tuh labang so jersey cangku amai long ini tuh aluhiaman pengpen ladak tor Ponglok pet school lutan bang sar Amar Jyoti Saikya pancu hang pon pen uthot ini tuh malong nang kita nuntu ladak ini tuh makisam jengberong makisam agang buralo sar Babu Simbe lapen nihang club abarin lembangku sar kolom singkimu lapen ladak ini tuh tor Ponglok pet amukial sar hemai terang longki be singteron kado wech tong pet pen sih ini tuh lah nihang club amen pen ke patu kecepati dun jawa sama pan jersey impu pon pila labang so nihang club amen pen jersey kang kupon bonta labang so nihang club amahang ketek laki ningkan tharu krisir kebra ningkan thok kebra sir kebra ningkan pen si mahang ketek lo lapen halabang so amahang ketek get pen penangan ladak nihang club long klaim bangku kiatum along Karbi jutang jubat apam reng nangjipu matha pon pen penangan Karbi disuni musulong aji cepate dun pen mesen anong cepalong dun pen ini labang so nihang club apam pondun pri nihang club men along tin pacetak dun pen pinyan ini tu week ini tum sistem uthot labang so nihang club pini pen ningkan pharo presir kep ra ningkan thok kep ra sirkep ningkan pen ningkan suihi re ningkan ko ra pian birangrak sedang uthot tong we thorbe bini ningkan suihi ni la ingko ra pho bini ani ani tum uthot pereng ko si ni le bang so ni hang klap phang panong si ke patho samadhan pini ni tum jar si kami ni kom pila
Jitini phai cracer cap ani ni jangkar beng long dongka mukam rong supi dongka mukam atuwar krong plika chatok along pen APSL sia song atumen armu chejeng ponsi dongka mukam police outpost along an pale damsi dongka mukam police outpost in church aridek FIR alupi pajerda labang so FIR ki pidam along ki jongpon laki BJP along klembang atung wathat langso LAC APHL sia sai hemaron repen nangki pripida ka posi dongka mukam police outpost along an lam hoyalu bidam nang koklo posi Bikram Hansi pen ningjepo Uthat Bikram Hansi pen kaningje pon thu jongsi non ni cap ni kre phwang bong jongsi ajat asai deng pon pe politik ing tui muchat ang deng an sitami lam hoi pidam thuji athela bangso wathat langso LAC APHL sia sai hem kikem laki long le hem phwa tumpe ningkan kre phwan ke doji aphat lamdon ka chitok du posi pachini ko dongka mukam police outpost along FIR pidam det pe uthat non malom ka chathang club MLA bida singing leng aro soben alam ki keklang putak ni jangkar benglong APHL sia songa tumpen pinren ponsi bida singing leng mi phi ke kaipo Inut MLA pulote rat ning ka chethenai lapen khai longri kelang charia sai si klem nang je bonta non inut MLA si otlang no sai ka choklem si pathero lasi APHL si pen sodak pinrem pon loposi ning je po kar benglong ka charia tu si lapuson rat ahong jayalong otlang no lam ki keklang laki therak me me lam lasi lapuson otlang no ka choklem ki chok se bang pu phan ar pu pen ing thanwek nang ji posi pachi po BJP सरकार पे काय के हांगकांग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कुपिया ले दो लापेन BJP सॉन्ग अलोंग के दो महिला मोर्चा तुम पेंता कुपिया पद लामथे इसिता चपकलांग हाई हेदत पुता APHL से तुम पेन कारजू पादो Ladaga nitum kuthot mefi ke kai nang ko bang la hlo nitum kaduk weda theklong lo bidasing englang ke hai lapen nalang li bidifu LAC long MLA lapen MLA chot kali alang li CM lo batai pho kar benglong ton mas council long ki tang bang lo MLA lo ka batai pli alang li ki tang lo sita piniar ni tum phan ke Karbi rat phan bang ke nona ki juda por bang ke nona lang li ke sar por bang ke nong no sinang man pirong lo lapen la so nong no bang ke la ke Karbi tum doan ki bi ki thi osomar saru sar eng tumanta piniar ni mek char thai vedalo piniar ni mobile kang pujian tai tum thrak me an lo asakir the dang asam ang kang pi tame tum phan nang che phan klub lo je la son MLA ke itum Karbi tum kapat the ke la ke chok che pusini tum rak phan tuang tum lapen non ki wang jilang tame alang li phan non mat MLA ang hoi pen pasunang ko kusi itum APSL si bot hatlang lo so LAC pen ke tabi pon lo demand pon nilitum governor His Excellency Governor of Assam Pandamenitum alang lipan request lo prap jin pen MLA ang hoi pen dismiss nangi pusin itum alang lipan lupa lepo lason taksi Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma Pandame bidasing ingleng MLA pan expel nangi mate dismiss nangi pusin itum pachini pon lo laan de kalilang Assembly Speaker Biswajit Duimari Pandamenitum lupa lepo je Dispura long MLA membership banggalang lipan thanang po busin nilitum alang lipan lupa lepolasi lason thom alam sinitum rarpan pachini ponlo lapen la ningduk sinilitum pinialang lipan mepi bangke kainang koklo athemai litum soarlo kibi kithi atum tame pini mobile long ke theklong japlo alang li ke choklem ki me ke no ke tum theklong japlo lasi lasona society ilitum phan itum mesena society phan Karbi anglong non kaching thurbom nat ke dam hu da por hu itum han nong no nang ke wan pi la pe itum hanang kapat thera ka pot bangke bidasing ingleng phan non mat MLA pen athu thanang po pasunang po husin itum pulo langphera hawar mini stadium along pli doan longri risoe jangching ruma maya tumpen pini second all inter 4 alstrom regional cricket tournament pini ke jangse ranik pamanto
Nithoma Farman 19 lapen ki juji laki 21 2025 arnisi angdung kitia jai mek dengpon popuda nili tum pherangkia tuma phan tham nang pachini du lapen pinia maya long man kidu tharipo mensing terang sarpu phil dowan longria mai lapen theripo rup singing ti saipu kon pli dowan longria mai atung pen chetong do si pini pathu ajai mek along rd people lapen maipu gonojit ingti chunbang tonoto ingti pli dowan longri risu ejang chingroma maya tumpen si karlitang sing ingti amen pensi second all inter-Assam regional cricket tournament 2025 amen pen si pini labangso tournament bipo lapen kapa jutwanji lake ni phai ingkorai si chitia cheklo anisi angdung kiti hok pondo walong kamaji penjoy kim taru report north east Bay News. Kiro pipar lo pini ladak tum labang so second all inter fourth Assam cricket tournament along ang itu samina si tong theka pot lasi pini tum labang so tournament labang ke kalitan let singing ti amen abang so chiki moment pen sini labang so cricket tournament bang ke bipon lo pini labang so tournament bang itum lukimona thoram long replay do labang so long replay ang bong pen itum play do one long replay research ang chingru mama hen pen si labang so tournament bang itum organize pon lo la sila bangso tournament long penitum la mai penili tham lo long replay do la long replay pen same kevang ji do la son si long re si pen do la mara pen same kevang ji team do la pente hini do wan long re la ka japra lang so pen same pen la bangso to fil long so tournament long la tum same nang chipati dun po la son si Sonipur district pen same lang tum wang po la pen dan tum ki do wan long re do wan hum thong kep do lang tum same dak do wan pen nang chipati phan wang do team winner bang ke kan lo itum labang so second all inter fourth Assam labang so cricket tournament lo mani tum winners labang ke 10,000 plus trophy la pen runners up bang ke 7,000 plus trophy itum labang so tournament lo 18 ta team sitong kon lo itum pura la Assam pliang kang pen hedi itum la Assam plia dawana bang ke isia along ri long si hum thong kep do la son son se kapre ka Assam men do asla bang so team itum 18 ta team pang chitong kon lo ko bi bosi la so ajai mek banai li tum bi ponang ko len tela cricket pathu ba ni tum la mangso ajai mek bi ponang ko ke la lo ni non akaya din mate anutin same ke pathu hin na ke pathu phan ko eo ka plan same ke misena jok sin tum tame ansu se tum lukimona dhorama ri soi jang atum same ka pen tum tame ke pathu hin ansu se ke prang on thekji phansi la bangso tournament ba tum organize pon lo niri tum hedi labang so sport another hina tu bang hedi niri tum pri do wan long ripen ke cheng system ni tum indeng system tum disobai patho klam long patu pon lo nona bang ke indeng ni la cricket tournament la sin tum peneng bang ke uni das sistem muneng bang ke ni tum ka prek sport mate football tournament samin tum ka organize pon je phanchi sik sedang pon lo non kiwangji indeng thongke prakithom zonal Karbi Youth Festival 2025 hawar ki hat sangti mili pathu aklamalong ki bipon along miss hawar ki hat 2025 apan chisik chidang ponbom tanglo Karbi Student Association Haraghat head branch atuma hinpe chepater piponsi first miss hawar ki hat Karbi traditional fashion show ka chepati padu ponji lasi non kiwangji ni phaichi ting kora troxia ni pet ke audition padu ponpo lapen grand finale ke 30 September 2025 labang so first miss hawar ke hat Karbi traditional fashion show along chupate donji ning ke hangabang phi ke do ana pha berta nang pachini pon lapen joy ke pen labang so number along nang humri igno 8638902207 lapen 9365056584 contact la humri igno join fee 500 lapen prabjin pen registration don't igno winner anong e Suri Gap first runners up Suri Troxy Lapen second runners up Suri Pop Lapen sponsored by in memorial of late Premola Baby ex-EM KAAC wife of Sri Korsiniti ex-farmer minister donated by winner Lapen second runners up Abanki Mistress Lukhimi Kropi Lapen first runners up Abanki Damian Teron atumahin pensi P Pajerpon Ikpo Cengsi ini tu resmi kipat tu pon along cengsi nari tu han dak media kori man coba pilo ke cengsi ini tu resmi kipat tu pon along aku cak macam ni kan tu lakukan lo. Nili tu
non mate non angkile ji deng ra thongkep ra ke thom Karbi Jonel Youth Festival along militum Karbi lo Charlie asong hin pe ki chengsi Miss Hawar ki hat padu ponji laso ki patu pon along ilitum kado gawe yang to na kategori pe chengla pon tu pachini pon po pining mate ki chengsi lang militum la Hawar ki hat ahin pe la raja ki cepate mate pindeng sempat ki cepate kibi po so kibi po along ilitum kacerap do ilitum along aku ni tukmi kopi tapi dari ilitum la Karbi lo Charlie tim weekend sih dan masa program ni postpone lo mate deng pon lo asolong Karbi cultural society mate Hawar ki hat kisias junain benda nang cerap nang citu dum lo tasi lalo ni ilitum ke pachini pon ji ke audition mate ada bang patik pon ke lang 27 September labente angdung giti mate grand finale ke pada ponji labang ke 30 September sangti mili aklam lo lasi lasolong nilitum joint fee bang ke haropo yan pongo labente lasolong prize money bang ke 10,000 winner 10,000 labente first runners up 7,000 labente second runners up 5,000 la so anong kiti pon mate nang pajir pon mate nang sponsor dum ke elitum ke chin hon abarim XM Karbi Commercial Council Karlitang remola BPA hinten amen pensi elitum han so anong mate sponsor dum no lake ilitum jinilo kadawenda non abarim do bom former minister crossing ti alang dia hema sorben kan sina idolo lasi laso along cheng ben kijut koson ben si misen ben pachun bonchima along ti ilitum Hawar ki hat ari so ejang tum hanta mate Hawar ki hat ara tum hanta nang cera nang citu tum to besi ning thelo la bente isilam nang dubar ko pachini pon tuji dalo ilitum Hawar ki hat along kopai ke mi pen ilitum mate ilitum bilo puji achanak mate men silitum masuk program kedeng pon masih dak kicok cikili le to ang tapi dia pon kopsi ning te parti